Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Renheja dersime Sura Furkan ayeta sıhi. Rabbimizin haber dama nuce dama ku Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de dünya va dike gazında ketin. Peygamber de bejitin ya Rabbi na ummetamın da na kavmimin da nek insana Kur'an mehcur kir. Yani Kur'an berda, Kur'an terk dikir. Gurehnek müfessira mehcur dete ve vati dete ve mani kavmi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem avan gut ev Kur'an'a mehcura. Yani ev Kur'an'a tişteki ve tüye ku be mantık. Tişteki ve tüye ku da insan biçitin tarana evet tişte biket. Yani Kur'an taraneye. Kur'an ku şulaki mecid nine. Kureyş ne kavmi peygamberi dahanek insana. Hem Kur'an pejirandın nekir, kabul nekir, hem jî çikir brenheja ava gelek Muhammed guta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ev Kur'an'a hazeyana mehcur. Yani ne göre akıllıya, şolin dünyaya ev Kur'an'a çıt bejitin, ev Kur'an'a masala, ev Kur'an'a ta seri khuda hanek hezeyan ta yet buxu çekir ta ev Kur'an'a nivisan ta şirik yeti gota Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gota Kur'an'ı yani hem Kur'an kabul nekir hem jî çekir hezeyan gut Kur'an hezeyana tarane Kur'an'ı kir tiz Kur'an'ı kirin yani bre delal ava gelek Muhammed tarane tiz Kur'an'ı kir avruka tu fikra insana ki ihtimala ku tu kabul naki ava hani kuam bijin asayi normal لسر و حاله دا تو بچه زیدوی بکی ام بجنی افراد کو تو ترانه و مروی بکی تو تیزا فکری و مروی بکی اوانا چی بید یعنی تو فکره کی احتمالا تو قبیل نکی ده بیشه از قبول نکم اول ریا من نیه خلاص بس مشرکا چکر برنجا هم قبول نکر قرآن هم جی تیز Kur'an'ı kirin. Yani ava şula müşrikaya renece. Hem Kur'an kabul nekir, hem jî tiz Kur'an'ı kir. Tarana Kur'an'ı kir. Yani guta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ev Kur'an'a taraturaya. Şula ki ku em bijin hezeyana. Hende insana teni tu ye du xurat keşi. Beşul. Armanca ki beşul. Batal. Tarana tiz Kur'an'ı kirin. Yani ava halbet brenheja ava tişteki kuam bijin tavanaki gevreya hem Kur'an'ı tu qabil naki hem jî tiza Kur'an'ı ki tarana Kur'an'ı ki na cemaata da na bajara da tu yit gari tu yit bijiye insana ev Kur'an'ı sıhıra ev Kur'an'ı masala çiruka yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de çita çadıreki da kuam bijin zamanı asr-ı saadeti hnek cara festival hebin. Festival insan ji bajarı di hatın bu Mekke. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ji her dem brendelal kete du zamanı kuda hnek dema binita bu çi da Kur'an-ı Azim-u Şan'ı bu insana bejitin da tebliğa khu biketin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çu çadıreki da derkevt zamanı festivala ve zamanı asr-ı saadeti da Ebu Leheb u paşi hingi evji çuvu çadırı.
گوتی اوه هنه برازای منه محمده حاشا دروات کتن هنک گوتنا یت بیجیتن او گوتنا تنه حزیانن تراننا مصالن سهرن دی سری هوا دی گریدتن گوهی خو ندنی برندلال يعني هم قبول نكر هم جي دي چي كان برندلال كوان بيجين آوا كراش دي هاوج نسا وحيا رب العالمين واتكر مشركة واتكر اما حقيقة روشتكي قلق كوان بيجين خراب انا اما نا قبول افروكا از اوتو يك فكر نينا بس از دی چم لسر و حاله داشی از دی چم دی پشت دی آخفتنا کم دی تانا هاویج متا بو فکراتا دی تیزا فکراتا کم دی بجم فکرا و مروی حزیانه دی چکم تیزا فکراتا کم تیزا ترانا دی فکراتا کم دی نا عالمی دا دی بالا کم دجمناتی کم دی بوتا دجمناتی اما گلک روشتی که خرابه كنت دجمناتي برامبريا حقيقات بكي مشركة وذكر جبر هندي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي غازندا نا امتا خودا دي غازندا هناك انسانا كتن دي غازندا قومي خو دي كتن نا قومي خو دا جي هناك انسان وهم بجن ابو جحيل ابو لحب الى اخره برن هجا اوا تركرنا قرآنه ما قلت ام لازمه قرآن راست و درستی وخینین دی چوان قرآن راست و درستی دی خینینه ماده یک او ماده یکمین او هنیبی کو سه فکر کی حسن زان دی قرآن دی خینینه او یک یه دویی هشتا ما قرآن نخواندیه دی خو آماده کی مادی و معنوی دی خو حاضر کن دی خو آماده کن بو قرآنی ماده سیمین سی هر وسا کو آیتین قرآن شخصا بالذات یه بو ما نازل بی سا فکره که وسا دی قرآن دی خینینا هر وسا کو او آیتا شخصا یکسر رب العالمین یه بو من رکره او قرآنه سی ماده صحبتا او هر سک ماده تنه مکری بی نهده ماده چاره دی بشم یعنی ام دی چوان قرآن دی خینینه ماده چارمین برندلال ام چه انسان چه بسلمان حس نکن که دنیا و دیگه دا پیغمبر صلی الله علیه و سلم دادگه دا بیت محکمه دا بیت محکمه دادگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه وداری امجی برندلال امجی دهیم بو وداری پیغمبر صلی الله علیه و سلم دی بجیتن یا ربی من شقایتك یا هی برانبریا و انسانه از و انسانه شقایت دکم بوده محکمه دادگه رب العالمین دی دانیتن دادگر جی رب العالمین حاکم جی رب العالمین ام حزنوکین کو دادگه کی محکمه کی وسادا کو پیغمبر صلی الله علیه و سلم برانبریا ما کو شقایتا ما بکتن بو کی بو رب العالمین کو بجیتا رب مازن او انسانه قرآن بردا ترک دکر بی قرآن عمل نکر ام وی حزنو کن جبر هنده لازمه ام راست و درستی قرآن وخینینه او پر نحن او ماده 4 برنجا ام دی قرآن قسم دی قرآن دی خینین پرچه پی در پی دی قرآن دی خینینه قسم پی در پی پرچه کم دی قرآن دی خینینه بوچه دی وسا قرآن خینینه افروکه تو پرتوکه که ده دستی خودا روژه که ده او پرتوکه همو روپلی و پرتوکه تو وخینیه یعنی معناه که راست و درستی نا دل و عقلیت ده نا چی بید بس تو و پرتوکی تو پرچه
افروکه تا ده پره و پرتوکه تا خواندنه تو ده صبح ده پرا دخینیه دوزبه ده پرا قسم قسم پرچه پرچه پی در پی هیدی هیدی تو ده و پرتوکه دخینیه تو ده و قرآن دخینیه بوچه دا هزرا خو بکی دا سو خواندنه راست و درستی هزرا خو بکی ام بجنه وهی تدبر و پاش هنگی دا او آیتین رب العالمین خو بکشنه سه عمله برندلان جبر هنده ام دی قرآن پرچه پرچه دخینینه اما اکم بشین ریبازا پیغمبر صلی الله علیه و سلم بی اما گلک مهم